خوشکو برین هیجادا ما خوش به هیوی دکم روشا و باش به ایروش نب خیر و نب اهلا به نسر خیری به روژ بونا پکیکی کناوی بی پارتیا کارکری کردستان بو نها بی پارتیا کرمینال کردستان پارتیا کتخوری کردستان پارتیا وروکر و خاپونکین کردستان وایە پێکێکێرا بوو ماڵا کوردا خەرا بوو dilê dijminê Kurda şabû doza Kurda ez nabêjim wenda bû doza Kurda ji PKK û ji Apo û ji Mîtê û ji dewleta Tirk mestir e mijara me ne ev mijara me ne dîroka rojbûna vê jana zirav vê kanser vê kolera partiya koleraya Kurdistanê PKK partiya kansera Kurdistanê PKK mijara me ne ev pêve girêdayî hevdîtina dawî a şandeya parlamentoya Tirk ku çûn cem xapû çi divê hevdîtinê de çêbû çi çênebû çi hat gotin li gorî agahiya li gorî înformasyona 10 sal gerek derbas bibin heta ku eşkere bibe ev tiştî han eşkere bibe Apo niha nêzî heftê û sê salî heftê û çar salî 10 sal gerek heştê û pênc heya 10 sala bimîne wê gelê Kurd qerbin yanî mirin bi emrê Xwedê ye lê hema rojek berî rojekî ev ya geber bibûna bice hemiyana wê gelê Kurd wê barekî mezin li ser pişta gelê Kurd ramana ji ber ku hebûna wî mana wî jiyana wî berjewendiya dewleta kûr a Tirk e serê sedî hezar serê sedî milyon çi çêbû di wê hevdîtina hanê de dibêjin ku veşartî nûnerê Mîtê hazir e û ev şandeya hanê hazir e lê wê tişt derkevin wilo namînin ew lêpirsîna Apo jî veşartî bû lê vîdyoyê wê derketin perçeyê ji vîdyoyê wê derketin hinek perçeyên lêpirsînê jî derket ku Hesen Etêla Owur di pirtûka xwe de belav kir yanî çi qeyse sirrê dewletê bijî veşartî bi wê derkevin ne ji ber cewendiya dewleta Tirk kesayetiya Apo di nava xapûçiya di bişkê Tirk jî dixwazin ku Apo di nava xapûçiya di muqeddes bi pîroz bi fehm dike feylesûf e nizanim çi ew dixwaze dewleta Tirk vê dixwaze armanca dewleta Tirk ev bû û pêk anî ku Kurd yan jî alîgirên PKK bi çavê pîrozbahiyê li bi çavê pîrozbûnê li Apo binerin pêxember e Xwedê ye feylesûf e nizanim teyare ye sarûx e halbekî ez wî nakim şivanê dibizina ê ku li birayê xwe yê biçûk bixe bi kevira û li bavê xwe û diziya bavê xwe bike û ji malê baz de bi kêrî malbata xwe neyê berî bi kêrî ti kesî nayê bi kêrî dewleta Tirk tenê tê ev hevdîtina hanê çi qeysa veşartî bi wê ji vir derkeve meh derbas nebûn roj derbas nebûn şamil teyar rojnamevanê Tirk rojnamevanê nêzîkî AKP ku di cara di dewra bûye parlemanterê AKP jî û pir nêzîkî AKP bû şamil teyar hin înformasyon hin agahî belav kir û bilez rakir
بضغطة دولتي وان انفرماسيوني هاني راكر لي خلقي ديت وخلق كرن نوچه وبلاف كرن شامل طيار نكاري بيجنا جبركو وي لسر حسابي خوي اكسي بلاف كرو وراكر بشتيكو خلق ديت بشتيكو تقيا لقالي ما ايرو جافاي كردستاني تركي شامل طيار قادرو مادرو شامل طيار بلكي ناز بكن ناز نكن بلكي آلدارو شامل طيار ناس كي نا يانجي مصدوم عبدي بيناز كي نا لي از لفرم جبو از قالي خوب شامل طيار بدم ناس كرن ودويان آگاهيين كو بلاف كري چوگوت و چنگوت چل سر آپو گرد ناوروكا تكستا يانجي انفرماسيوني شامل طيار افبو دبيجي بحث دكي كو دلقا يانجي شانده چو جمع آپو ناس كريبو كو ج مهبه و آكبه كواليسيونا داقتداري آدا سلاداريه و شريكي واني كواليسيوني اي بدزي اي بشارتي نها دم بارتي دوي مقامي هاندريه او جي شريكي كواليسيوني لي بشارتي ند کواليسيوني دي بشتگيريا کواليسيوني ديكه هر سي چون هر سي بارتي كو پرانيا پارلمانتويا دولتا ترك جوان پيكتي چون جمع آپو شامل تيار وان آگاهي هان دبيجه كو آپو بري خودان و نري مهبه و پسني باخچلي دا و باخچلي مهندس میماری وی پیواژوی آهانه و پیواژوی آشتی و دموکراتی باخچلی نوره میماری وی بری خدا نونری AKP جی پس نی اردوغان دا و ایریشی فتح الله گلن کر کو پیواژوی آشتی آب بری خرابو جبر یعنی جماعتا فتح الله گلن ندخواست چاره سری اردوغان دخواست لی جماعت ندخواست به ویرنگی آپو پسنی هر دو آلیا دا هر دو باسکین کوالیسیونا ده سلاداریه که بری پکیکی دوگو رژیم فاشیست AKP MHP کوالیسیونا فاشیست AKP MHP نها آپو دهندری زندان خود پر پسنی هر دو آلیا ده سلاوی خوش هر دو آلیار دشینه فقیرا ربنا دم پارتی آکو قاشون و نرا گلی کرد آپو چی جرده بجد به گولیستان یاز بنفسین وکی عرض حالجی وکی سکرتر بوی منطقه هانه آپو نیزیکی پارلمانترا پارتیا دو پارتی چقل ماس پارتی براستی حق کریه از دبیجم دو پارتی چقل ماس پارتی جبرکو خاپو بوی چاوین نظم لوانده نره
پسنê herdiya da û ti hesab ji Gulîstan re negirt û tenê wekî ku mehdera civînê dinivîsîne Gulîstan binivîsîne û êrişî dem partî kir û çend nava jî got Şamil Teyar navê wan nabêje. Ê serkirdeya Dem Partî û Apo çîrokê Apo. Ji min fêm nakin, Qendîl ji min fêm nake, Dem Partî ji min fêm nake û nizanim çi te di heyî ku nayê fêmkirin. Çi tiştekî wilo mueqqed wilo tevlîhev ku di axaftinê te de di kesayetiya te de wilo kompleks e ku nayê şirovekirin nayê ravekirin. Êrîş kir. Demek di vir de li wê civînê li gorî agahiyê Şamil Teyar bere Dem Partî derkeve bêje nerast. Bere Gulîstan derkeve bêje nerast. Nûnerê MHP derkeve bêje nerast. Nûnerê AKP derkeve bêje nerast. Dewlet derkeve bêje nerast. PKK derkeve bêje nerast. Divê heger nûçe û peyama Şamil Teyar heta niha derew nehatî derxistin ewî bi xwe belav kir û rakir dibin dextê dewlet helbet dibin dextê dewletê de. Tekez dibin dextê dewletê de rakir. Eger nûçeyekî derew bana wê bimana rakir. Eger ev nûçeya hanê ev peyama hanê evan agahî van dateyê hanê derew neyê derxistin demekî rast. Sedî û ez dibêm rast. Serê sedî, heftê, heştê, nod û pênc, nod û neh rast in ji ber ku li bejn û bala Apo tê. Hevalê xwe pîs bike û pesnê dijmina bide. Xulamê dijmina. Xapo bi vî rengî hanê heqaretekî mezin li wê keça Kurd li nûnera gelê Kurd Gulîstan. Ey tu bi qurbana navê Gulîstan be. Tu bi qurbana wê keça Kurd be. Tu bi qurbana wê jina Kurd be. Ku hat wê civatê nûnertiya partiya xwe kir û tu bi vê çavê biçûk te lê nerî. Hema çend gotinê xweş te jêr jî bigotana. Xaşo Apo piştgirê jina Kurd û azadiya jina Kurd û nizamcî û di hizûra koalîsyona iqtîdarê de AKP û MHP bi çavekî nizm bi çavekî biçûk li nûnera Dem Partî nerî. Nêzîkî wê bû. Ev li bejna Apo tê ev li bejna Apo tê ji ber ku dîroka wî gelek bûyerên bi vî rengî heye. Gelek çîrokên bi vî rengî bi çavekî nizm û pîs nêzîkatî ji bo jinê û hevalê xwe biçûk bike êrişî hevalê xwe bike û çi jî û pesnê dijmina bide. Pesnê AKP da, pesnê MHP da, pesnê Erdogan û Baxçelî êrişî cemaeta Fethullah Gulen kir. Dibêje çi? Dibê şensê vê pêvajoya hanê bi ser bikeve cemaeta Fethullah tune ye. Fethullah Gulen lê İsraîlê ye. Tu ro dîsa êrişî İsraîlê kir. Niha di Tirkiyê di kî êrişî İsraîlê dike? AKP û MHP û Xapo. Ev her sê bi rastî İsraîl di çavê mero de şîrîn dikin. Dihêlin mere yanî her piştgiriya İsraîlê bike û bide pêş ne ji ber ku İsraîl tiştekî baş in. Ji ber ku Xapo û MHP û AKP û PKK pîs in. Wilo ser qayîşê van ke her sê koalîsyona PKK û MHP û AKP. Ev koalîsyona hanê ser qayîşê wan de mere biçe û ji İsraîl hez bike. Ji ber ku yanî bi aynî xîtab aynî axaftina hikûmeta Tirk Xapo diaxive. Êrîşa li hemberî İsraîlê. İsraîl mudaxele dike. Çima ya bo İsraîl mudaxele dike? Çima İsraîl naxwaze çareseriya ekolojî û demokratîk bi ser bikeve? İsraîl dixwaze çareseriya netewî li gorî Xapo.
إسرائيل دخوازي دولتكي كرد شيبكة لغوري خابو لغوري دولتا ترك لو ما اف چند مها ازرخنا ديكم از دبيجم مسألة اذا آگر كتي دولتا ترك آگر كتي خابوجي دولتكي كرد ستاتيوكي كرد شيبه بي خابو خازوقك دواند اگر بي خابو تشتكي جيبه بي خابو كردستان فدرال كردستان عراقي جيبو كردستان عراقي بو هريما فدرال بي PKK و سيستم و قزل قرتي PKK و درشمين PKK بي وانا حمو اف آلا هاني ترك هلددن ترك ده هفديتنين سياسي ده نابرا برپرسين خاپو سروكي خاپو رجب طيب اردوغان لكيلكا رجب طيب اردوغان اف آل هاتل دا آلا كردستاني خاپو چي لكوباني ناهيلن اف آلا هاني وره هلدان نه پوزي خاپو چيا ناشوت جوان رنا بيجون چما آلا تركا لحمو جواتين دو بارتي و چقل ماس بارتي من رادكن وچما آلا كردستاني راناك اجبر چه اف فاشيزم هاني حياة كنگي يعني آپو ايريشي فتح الله گلن كر ايريشي اسرائيلي كر نها اف بي واجويا هاني وي بسر بكف لإسرائيل ناهي لإسرائيل مداخلة ايريشي اسرائيلي كر تشتي هري خوش دوي مسألة ده چيروكا قصده ما بريجي قوت تماشاواني هيجا خوشكو براين هيجا مقوت وي آپو في بيش ويش قصده بخوازه هر انتگرب خوستي بري خوستيه نهاجي بخوازه انتگرب بي كو مسوگر كرنا مافي كرداستاتي و كردا دهندري دستورا تركي ده بيوي لغوري كيفا تركا لغوري كيفا باخچلي لغوري كيفا رجب طيب اردوغان چارەسەریەکی بە ڤیرەنگی خاپۆ دخواست ئانا ئاپۆچی دەرکەون کەریم و مەریم و ئەڤان چۆپمۆ پێهانێ دەرکەون و بێژن نا سەرۆکاتی ولۆ نابێژە و ئێریشە و نزانم کیژمر دەرکەوە بێژە شەڕێ تایبەت ئەف شەڕێ تایبەتە و مەدیا ترکە و وان دەرە و مەرەوێ هانێ ئیدی بەس بکن قبول نەکن وەش کی دید ئەف 15 ساڵە ونتين خاپاندن بوان دروي هاني في خاپاندن هاني شر تايبت PKK دروا مزن PKK خاپاندن مزن PKK انا بريجيج مظلوم عبدي خاستي مظلوم زانه برپرسي PKK حمو ايل روجاوا كردين كادروين روجاوا في چيروكا هاني تشتي كو از دبيجم يك بيك وكلبي تزبيه راز زانن اگاهيج مرتي آپو داغتيل واندك نش بو كردا آپو هنا لشامي بو گو كرد لسوري تنه دوزا كرد لسوري تنه فرسا كرد لسوري تنه هنا لشامي بو جبوكو حافظة سجي رازي بي واندشتي هاندكر نها جبوكو باخچلي جي رازي بي اردوغان جي رازي بي آپو حاضر جا خو بده نه تني خو مالباطا خو قالي كرد حمو بده تركا آپو ولويه يكي دما زارو بو دزيا باوي خو كري لبراي خو خستي لباوي خو خستي بكبرا دبيجي وآپو چيت بين هي ولو الشبكة دخل سروكي ما چي تشتكي باش كريه لبراي خو بچوك خستي لباوي خو خستي ودزيا باوي خو كري هنا بچوك بو هنا زارو بو يكي تربيسيز بو يكي بي ادب بو خابو يكي ولوي وينها في عمري مزند و نوكا بعاقل ببه جبري دينو كبو توتوابو چه جبوه مثلا هاني چه دبيجه لغوري آگاهي شامل طيار دبيجه شامل طيار دبيجه لغوري انفرماسيوني وي zaten ez ê çareser bikim pirsa çekên qesedî ez ê çareser bikim APYD û YPG û
از چاره سر لگوری خوا يعني صوز دتركا آپوی وره آپو قاشود زندان دیه وفي مسألة هاني چاره سر وچا چاره سر بك وضغط لدولتها ترك بكنا وضغط ل AKP ومهP وكواليسيونا حكومتها دولتها ترك بكنا ضغط لأحمد الشرع بكنا وضغط لكي بك أو المظلوم عبدي بك دبيجي شامل طيار دبيجي دبي آبو قوتيه ذاتا مسألة چك بردانا بكيكي جاء قصدي بقلكي زحمتر ومحلكر ديمكي فيها وكي قرتكي آذا چك بردانا قصدي وكي قرتكي قحوي ديمكي آبو أو garanti أو مسوغري جو مظلوم عبدي ورقرتيه لغوري سوزي كو آبو شتر كارداري لما بهيلن ازي في مسألة چاره سر بك خاپو بفي رنگي هاني بفي ولو خباوريا هاني دا آخوه دبي مظلوم عبدي مبريجي قوتي لو ما بري افتشتيكو شامل طيار بلاف بك مدقوت ومبلاف كر لسر سوشيال ميديا مبلاف كر مظلوم عبدي جي آبور بيج ستوب مظلوم عبدي جي آبور قصده جي آبور بيج ستوب وبس بري تشتي شامل طيار اجبركو از ناز دكم از بسيكولوجيا آبو ناز منطقي وي ناز دكم بيچوا منطقي اعتراف چيا يكود خوازه دولت ترك جي رازي به دولت ترك رازي بك حمو تشت بك قربان دولت ترك تيخي خزمتا دولت ترك برجواندية دولت ترك ايريشي دوستي كردا بك ايريشي امريكا بك ايريشي اسرائيل بك ايريشي دولت اوروبي ايكو بچكي ريز جي قصدير جي كردين روجاوار جي ستاتيو روجاوار دگرن نها برسف gerek akibi gerek a mazlum abdi بقى آبو نك تبقى آبو كر تبقى دولة باخشلي دك تبقى مهبير دك فاشستين مهبي تمهبي تنازك مهبي چي مظلوم عبدي إلهام أحمد تنازك gerek بري هر كسي تنازك مهبي چي مهبي أفها توانا نازك دولت باخشلي ود سروك چتين داگركرين عفريني بهفره تيكلين مهبه لسر آستا سروك چتين كو عفريني داگر كرنه يك ناوي ابو عمشاي ويك جي سيف فولاده يك تركمن بلكي يدين جي تركمن به تركمن انجريدا استخبارات التركي كري قرتي چتين دولتا ترك مهبه ابه مهبه يكو ابو بس نيوانده ده ديمكي آبو بسني داگر كرين عفريني دي إلا محمد تناسكر آبو كيه ودولت باخشلي كيه ودولتا تركو برجواندية دولتا تركية كو آبو واند باريس سبا وآبو اشتبو خوازه إلهام أحمد وآبو اشتبو خوازه بأمر وتعليمات آبو تي هر ماشي دستي أبو عم شعبك تي مجبور تي هر ماشي دستي بك سروكي نووية سروكي قالي كرمة نقالي كرد قالي كرمة دجمن كرمة داري حاشا سروكي قالي كرد قالي كرد نبفيلنجي هاني قالي كرد تجاري بسني فاشستا ناده بسني مهبي ناده بسني AKP ناده بي چاره سري بسن ناده تو چاره سری چی نبی تو کرد نهاتن ناس کرده در سوره ترکی ده تقاف نهاتی نآویتن تو قانون نهاتی در خصن تعفو تشتكتن وآبو أرزان خو أرزان دبينه ودخوازو وجي أرزان بفروشه وان چتين هاني مظلوم عبدي وآبو اشتبو خوازه تهر ما چي صولا سيف فولات اف چتين دولت آترك اي داگر کرے عفرين و سريكانيه
وقري سبي وابوش تبو خوازتي هربك ده هربك تتخوازت لايقي قولو دبينه هر ابوي فيجو بخواز داوي اذا ونهرن ماشي دستي احمد الشرع بكن ماشي صولا تشتا وداغر كرين عفريني بكن جبركو ابو ماشي صولا واند اف 25 سال ابو دي حالي هاني دي واف هي 15 سال از رخنه دكم رخنين تندكم هلوستاوي براكتيكاوي بوليتيكاينوي داخويانيونوي وندبن شر طايبت واجان دولتا تركي از اجان دولتا تركم از بسني مصطفى كمال اتاتürk dedim yan apu از بسني دولت باخچلی dedim yan apu از بسني رجب طيب اردوغان dedim yan apu من قوتي از دخوازم خدمتا دولتا ترك بكم yan apu yan خاپو yan خرپو بفي منطقي هاني ابو تسليم بيد خوازه حمو قلي كر تسليم بي نبن چاره سرياق درو سخته تركيا مزن كومارا ديمقراطي نتوا ديمقراطي كوان درو مروياني كو دولة تركوان بينش قرشاجي ناكر حمو سخته كاري حمو سخته كاري حيفا كدا منا 20 سالا لنوا ويري خصنا هاني حيفا باراستنا من جبو ويري خصنا هاني دروجنامين عربا دروجنامين كردا دروجنامين تركا حيف براسي از گلکی پوشمانم لسروان روج و سالین کو باوریا me بپگه دهات من زانی بو حیاوی درجه ریخستنکی طاریه ریخستنکی دکه کتی خزمتا دولتا ترک کتی خزمتا دولتا سوری کتی خزمتا دولتا ایرانی کتی خزمتا روسیا امریکا کسکن ارمنستان یونانستان کسکن مایه فیدش وی رخصنا هانی ندیتی تنه گلی کرد زراروزیان جبن سری پککی وایه پککی رابو مالا کردا خرابو راستی ولویه مجیه کی ولو لجمان چه کرنه دوغماتيزم کی ولو چه کرنه ولوش خور خونو خیالا چه دکن سروکاتی تاکتیک که هبال تفهم ناک سروکاتی هدی دولتا ترکولو هی زراف دولتا ترکتینه نظام شوية خفكي خليل السريتا وسروكيتا وخفكا سروكيتا به اگر تبفي شعبي خونو خيالات اشخر سر خابو چيكري قهرمانه کی جي حريه جي كاغتا جي بشكلا جي ريخيتا چيكري وتولو تلدورا ويدي تشوتي وتجير عبادة ديك هفال سروكاتي اندر لك هفال باوريا تب اندر لك لناي هفال تنا تسروكاتيه فهمني كي لا خلي سرنو جوان دروي هان جوان خاپاندني شيار بن ايدي بس پککی خو فسخ کر جمر و آپور رخنه لپککی دیگه رخنه دبیجن زانم چه فلان رخنه ها وانا جیته جمر پیروز بایا چه دیکن و لقامش لو نزانم سامبولا داتینن بی شرم بی فدی بی حیا يعني في كاري هاني كاري جني كاري كولتيه كدكن لروجاوا ولدروايا روجاوا مخابن روشكي بفيرنجي هي جا مبرجي بانج لمظلوم عبدي كرو از دي ساعة دوبارتكم مظلوم عبدي برادرين دناوا قصدي برادرين دناوا ريفابريالي دناوا بهيدي دفجا آپو بردن آپو دوزا کرد لبا کر فروتیه دخوازه دوزا کردو دسکفتین کردا دسکفتین و بفروش دولتا ترك ووكيل دولتا ترك لسوريا أحمد الشرع
ونو أحمد الشرع لهف بين لبرا إدارة قرار بريار إرادة آوابه نا آبوه آبو تحمبيزا دولتا ترك دي تحمبيزا ميتي دي وجوار چاره سريش بو خاطر گلي كل چاره سري چه چاره سري ما بريجي قوت يوز دوبارت كم آبو سوري بو كرد سوري ناز نت کرد قوت نا كردستان هي نا كرد سوري هي حمو پنابرن و هميوان وگرينن آلية دني سينيور قيناي بيراوه دبج في مثلا هاني بردن با آبو نكن تشتكي آبو الجموة تنه قنجيا والسر سري آبو بارتيا آبو وكوكاوي حتى باوي وي حفتا اگر باوي وي حفتا هب تشتكي الجموة تنيه خبچوك وزلول وملول وخلام قادر ومادروي باوكوري نبينن بچكي خودي شخصية بن خودي إرادة بن نزيده گاوا بر به چاره سری دما کو ونج خاپاندنا خاپو رزگار بن گاوا بر به چاره سری کی نتوی عادلانه دموکراتیک لایق و مناسب جبو گلی کرد کون دوری پککی بکوین دوری خاپو بکوین ون دوری پککی و خاپو ون نزیکی مالا خوده ون دوری پککی و خاپو ون نزیکی کرد و کردستانی ون دوری پککی بکوین دوری خاپو بکوین ون دوری سختکاریا کو دولتا ترک لسری گری کرد فرض کر بناوی پارتیا کارکری کردستان بناوی سروک نووی سروک نتوی عبدالله اوجلان لورستیم داویا ویم جاری حتا مجارکی دن دناوا خیر و خوشیه ده بمین